الفصل السابع فصل 7 كتاب التروى كمنهاج المسلم في خلق الرحمة نيوتن في نجيك يرمند المسلم نتو جل رحيم كيون يرمتد هراونا الكريمنال والرحمة يرمند خلق وننجيكو من أخلاق جياد نجيكو جمكولي فوفتنا دار على كاري نو يرمي onna criminal jo ko dum moƴƴi idi ko adi mansha'ur rahma sincegol yurmende nden fuɗɗugol yurmende safa'un nafsi ko laaɓal wonke kin wa taharatu ruhi alhamdulillah yaghfir Allahu li wa lakum wa taharatu ruhi laaɓal ruho والمسلم جلو بإتيانه سبو أدغل مكو أرغل مكو الخير وأدغل مؤجرن وعمله الصالح يقول مكو مؤجرن وابتعاده يتقول مكو عن الشر بنيهم واجتنابه يتقول مكو المفاسد أي فاسد بني جدين هو كانكو دائما قدومكم في طهارة نفس هريه مؤندر لابل وونكي وطيب روح إلى روح ومن كان كالذات هذا حاله كنون الحال مكة فإن الرحمة أن لا يرمين لا تفارق قلبه لسرت تايبر نمكة ولهذا كسبلون كان لا ترت المسلم جلو يحب الرحمة هريه ميدي يرمين مؤيا ويبذلها مفنس يرمين ويوسي بها موسي ويمبين يرمين ويدعوه منود جوب بين إليها فاد يرمندين مستاقا كغونغين لقوله تعالى ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة وعملا إكاقول لترقل بقول المصطفى كونغول أودو سبادو نلاد الله صلى الله عليه وسلم بماكي إنما يرحم الله أنك الله يرمتي من عبادي إجياء مكبين الرحماء كيرمتي ببين وقولي سب ماكو يرحموا يرمي من في الأرض بيوم بكليدي يرحمكم يرمي من في السماء بيوم بكاسما واسترشادا إكا قولي ترغل إكا فيوني ترغل وقولي سب ماكو نلاد عليه الصلاة والسلام من لا يرحم كلام يرمي تاك لا يرحم أو كده الله يرمي تاك ومن قولي إمرد ماكو لا لأتنزع الرحمة لا تنزع الرحمة عفوا لا تنزع الرحمة يرمند بورتاك يرمند سورتاك إلا من شجين شونا برد آدم ملك سادو كاندينغول إن كلام يرمتاك هرينا أمالادو وتحقيقا إك حقيقين لقوله مثل المؤمنين sifa gomdi be ben fi tawaddihim kayidirgol mabbe wa tarahumihim e kayurmondirgol mabbe wa ta'atufihim e kanewondiral mabbe kama thalil jasadi no yono bandu idashtaka si ullitike minhu e mayr udun teral tadaa lahu noddindira nangal teral don sa'irul jasadi den nangal bandu dum bisahari ngomre wal humma e musedi wa rahmatu yurmene den en kana tays latike haqiqatu haqiqa mayrew riqatal qalbi ko yurmende ka bernde wan itafa nafsi ekan newende ka wonki almuqtadi dum hino nyaawa lil maghfirati wonande yaafagol yimbe ben ko be wadi mo on tokkon wal ihsani e mojjagol e mabbe fa innaha no yurmende lan takuna nde wonata daiman mujarradan ko nde sortinde atifatin enewende den nafsiyatin wonki yanko yagal la athara laha tata batte ala na yurmende fil khariji ka bawa kayasi wata on balskoni inna yurmende dhatu atharin kunde jom batteji kharijiyatin yaltudi kayasi wa mazahira e feñande haqiqiyatin haqiqa yankeje tatajassam tawata hino tulondira fiha ender mayre fi alimi shahada ender denda nangal tagore nde wa min athari rahma no jeya e batteji yurmende al kharijiyati yaltitaydi din ka kene al afwa ya fagol yimbe ben ala de zilla e dow jom mortande bi mana ya fagol e dow jugido bonnere wal maghfirati ya fagol li sahibil khati'a jom paljol wa ighathatul malhufi e faabagol piwdo faabo
fama sa'adatu da'ifi e wallugol lu'uɗo wa it'amul ja'i e nyammingol weelaaɗo wa kaswatul aari e holtingol huluɗo wa madawatul marid e nyawndugol nawnuɗo wa muwasatal hazin e yanyangol ɓeɗo suniɓe faaɗiraɓe kullu hadi ɗiɗo fo min atari rahma ko jeyaɗum e batteji yurmede nden ko feññinta way yurmede no ka ɓernde wa gayruha e ko hinaɗi katirun ɗuɗuɗi wa min suwari no jeeya en mbadeji kadi almazahiri feññinayɗi arrahmati yurmende tata jalla ko tawata yurmende hino feeña fiha e nder majji wa tabrusu hino feeñana lil hissi wonande su'ugol ngol wal iyani ko ɗum woni e ɓanganduye toɗɗagol ngol ma yali ɗi piiji woni darɓe ɗo awalan aranun ɗum rawa al-bukhari imam bukhari no filli an anas ko ƴetta anas ibn malik رضي الله عنه قال ما دخلنا من ناتنا مع رسول الله كان صلى الله عليه وسلم على أبي يوسف القين كأودو يويته أبي يوسف القين من أن لا من ناتو دون كأودو وكان لاتي زئرا كو لاسلي كو جاتراو لإبراهيم ونند إبراهيم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم نلاد اللهم يلتو دن سيدا منن ان لاد من ناتنو كأبي يوسف القيني من ناتنو كاو وكان أولاتي زئرا لإبراهيم كو wallindirteɗo ibrahima ɓiɗɗo ne laaɗon no gasa ko nyawdowo ibrahima no gasa ko toppitiɗo tun e makko kono ko o wallitotoɗo ibrahima ɓiɗɗo ne laaɗo فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دالون جت إبراهيم ولا داو دون كو بيدو مابbe on bobo don andi la do marno biddo gorko wiete Ibrahim wa qabbala ne la do nunni mo shammahu o cuubi mo ko wadugol goddo ni ko duyete wa shammahu thumma dakhalna alayhi ko doni refti men natoy e hoore makko baada dalika baawde nyalande tayno serti wa Ibrahim tay Ibrahim den nyande biddo ne la do ya jodu bi nafsi no poɗondira e wonki mumkin fi mayde fa ja'alat ayna rasulullah wonti gitane laaɗo ɗen tadrifan hiɗe yuppa gomɗi fa qala abdurrahman bin auf sen abdurrahman bin auf radiyallahu anhu oyni wa anta ya rasulullah ni laaɗo i antigi a wullay fa qala laaɗo make yabna auf kay abdurrahman bin auf innaha rahma ɗi gonɗi ɗi yiɗa ɗo ko yurmede ni na criminel yagal wona suno wona wembe min wullude ثم قال رفتو إن الأين أندو نيتر ندن تدما أند يباي غندي والقلب برنن كدي يازن أند سنوت دون دون هلالي أنتيكو كريمينال جون هولي أنتيكو يرمتهدو ولا نقول إن وولتانو إلا ما يرضى ربنا سوناكم كويلة يومي من daragol inna wo yomi maayi bajjum an kun yehi waɗano wala hunde kaari on yehi hande ala no mi waɗa hanno Allah waralam ɗum ɗon ko kongoɗi bonɗi non amma fi on tigi wulli gonɗi yalti o lisali o waɗali hito ma ɓernde nden sunike ɗum ɗon hollali on tigi mara iman ɗum ɗon ko holli on tigi ko yurmeteɗo wa inna menen bi firaqika e seedugol ma ya Ibrahim la mahzununa wallahi miɗen suni fa ziyaratu rasulillah juragol nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam li tifli saghir fi bobohum muntusukum wawa kum bobohum fi bayti murdihi ikun kasudu muyninayɗo kun on aha kon wiyete oɗa tay bobohum kun hino kasudu muyninowo mo ono naɓa muyninegol yo nelaɗo yahu juuroyo bobohum muynay kun wa taqbiluhu iyahu e nunnagol mo kun bobohum wa shammuhu e ɓuucagol mo bobohum kun thumma iyadatahu lahu refti dartitoygol mo kanko nelaɗo ya o ndara kun bobohum o kañum bobohum ko mariɗo no nawri e juudu bi nafsi kum poɗodirde wonkikin summa ma arsala alayhi refti tawa wondude kadi koko immini ene laaɗo min dumo il husuni immorde gonɗi suno kullu dhalika ɗum ɗo fof min mazahiri rahma ko jeeyaɗum e ko yurmede nden feññinta ko jeeyaɗum e ko feññinta yurmede nden fil qalbi wonde hihinde ka nder ɓernde o ɗo ɗum ɗo ko golleli hollayɗi ni way yurmede no ka ɓernde neɗɗo on tigi on ko nden woni ko pucciti ɗum ɗo yalti saniyan ɗimmon ɗum روى البخاري إمام بخاري نفلي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أماك بينما رجل تمد تاون وغرق يمشي ميها فاشتد عليه الأطش دونك كان تيدي ماكو فنزل بئرا وجيب دون يكلر فشرب ويري منها أمير
thumma kharaja refte o yaltitoyi fa idha wa tayoja kanko bi kalbil mo wonde bariru takko don yal hasu dum kadi no laha yaakulu sara hindu ngola leydi ndi ni jakka ha ko kon min al atasi immorde sonja don ka ko ndu wondi fa gala inni lagad balagha gomdi hewti bi hada hindu bariru do kadi misal alladhi sifa kan don ka balagha bi hewtuno kala nane o yurmandu famala akhuffahu o nyediri kofwal makko ngal ndiyan dan ka ko nder ko luru thumma amsakahu bi fi rifti o jogori kofwal ngal hunduko makko kon o jawiri juude den e koyde den o jaabi ha o memi dow thumma raqa refti ko do woni o hibbani bariru ndu ndiyan dan fasaqal kalbu e thumma raqa refti o jawi fasaqal kalba o yarni bariru ndu fashakara Allah bariru ndu jarni Allah fa ghafara lahu o yafa sabu ko yarni ko ndudo bariru dum do no holli yurmeno kana berne makko qalben ya rasulullah wa inna lana fil bahaimi ajran ene meden mari baraji simen nyammini ma simen mojjike e mumunte kadi kala ne laado maki fi kulli kabidin ratbatin ajru fi kulli ratbatin ajru fi kulli kabidin ratbatin ajru hinno e kala ber no e kala jong heyre heccudunde juddi ale goy kala hunde wurunde marnde heyre sa mojjike e mayre a nyamminde a yarnunde a nyawnunde a jawnunde e bone hayde mari baraji din non no burda ko narayde mari baraji masalan fawtagol yaro bere e fawtagol jokkudo jangugol alqur'ana janna qur'an foda mari baraji kono di fotata ba o da sa wada nimo kala gollal mojjangal o dari hida himo wadude en tant ko nyamete ma on karedu makko mako cionci ma di on ka bandu makko kala gollal ngal o wadi kala baraji ko hebi embere majji addante ma amma yaro bere a nyammini mo ha o hari tamari baraji ko nyamminda kono so yehi o yaro ibere haray baraji hunde ala be dade ko aranayma fa nuzulu rajuli jippagol o do gorko fil bi'ri ka kolor wa tahammuluhu e rondagol makko ngal do fawtagol makko mashaqqata de do tamperi khrajil ma yaltingol andiyan ka der kolor ko sabuyul kalba yarnugol makko ndu bariru al atshana don dan kullu hada dum do fo min mazahir ko jaadu ko fenyinta rahmati yurmene makko fi galbi wonde nen kander bende makko ka walawla dalika sionano o yurmetedo lama sana o gollatano alladhi sana de golle de goldo ba o huwira dum do jikke fi ndu bariru taw mo nyande go kan kadi mo bitti walli to sakkona ko fi dum wa bi aksihi ino non kadi contraire mun dongoy ما رواه البخاري توزل كو إمام بخاري في اللي أنا أبي هريرة كو جت أبا هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قال ماكي أدبت امرأة صناجو لتامة كييت في هرة في نيارير كون سبم حبستها وجوجتين وهمين حتى ما تتهاند ماي فدخلت فيها أناتي سبميرو النار يتنجي وقيل لها وإننا كندريت كوادي ألتا دانا دايت سبندو لا أنت أتأمتها أو نالي نيامين دندو كهومو داندو ولا سقيتها أو نالي يارنو دندو حين حبستها سانغا جوغي داندو همودا ولا أنت أو نال كدي أرسلتها أجتو دندو فاكلت دندو نيامنو يهوري مير من خشاش الأرض إمورد نيومو نياما كون كهوري ليدي أنيام منالي نفيندو همو داندو أهون تاندو نيامنو يهوري مير كدو ود كريمينال ياغر كوا داكم كدو إن سنيئة هذه المرأة ande no golle odo sonnajo mazarun ko finni naydum min mazahir immorde peñale asotil qulubu yurgol berde wanti sa'i rahma e boregol yurmende minha immorde makko wa rahmatu yurmende la tunza unde boretake illa min qalbin shaqiyin siona ender bernde immorde bernde malkisab salisan tatabundu روى البخاري كإمام بخاري في اللي توزر عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماك إني من لا أدخل في الصلاة من ناتي رك جلد ديسيسيون جوتينغول فأريد مفاندو إطالة جوتينغول مؤجنو مدارنا تنفس ما صبيا من أنا بايكم بوبهم نولا فتجوز ميوتا عليكم مرابين مما أعلم إكم عندكم من شدة وجد أمه سبو ساتين لكم نين مكون هبودكم من بكاء مردولان مكون فودوده صلى الله عليه وسلم روتا قول مكان كون لادو عن إطالة صلاتي إغاي جوتي نقول جلد نتايلي وفي بيو جوتي التي نقول جوتي نقول أزمان نقول في منو على إطالة عيدو جوتي نقول جلد ووجد الأم إهب قول نين يوم من بكاء طفلها ولاندو
ɓiɗɗo makko on yurmede sattede mazharum ɗiɗo ɗiɗi kala ko feññinɗi min mazahiri rahma immorde feññinede yurmede Allah tiɗi awɗa lawɗi Allah waɗi fi qulubi rahamaa e nder ɓerɗe yurmeteɓe min ibadihi immorde jeyaɓe makko ɓen. rabi'an nayaɓum ɗum ruya fillama anna zainal abidina ali ibn al-husayn radiyallahu anhu kana walatino fi tariqihi mo kallawol makko ila almasjidi yawgol ka julirde fasabbahu rajulun gorko yennimo fa qasadahu ghilmanuhu sukaɓe janganakkuɓe makko ɓe wubbani o gorko liyadribuhu fiyuɓe piwmo e kurkaduji makko way uduhu ɓe lorramo fanahamo haɗi ɓe wa kaffam kanko tigi o dari o haɗi ɓe anhu e makko ɓe o haɗi ɓe e o yennuɗomo alegoy o sakkiɓe oyni taɓe ɓe hewtu yennuɗomo o rahmatan bihi ka yurmegol yennuɗomo o summa qala reftoni ya hada ko ayyo an neɗɗo yennuɗo lan ɗum ana aktharu mimma taqulu min miɗo ɓuri konko wolɗa ça fait on ayiɓe mo wolɗa yam min miɗo mari boneji ɓurɗi on ko ɗum ɗon anduɗa e an woni wa ma la ta'rifu konko tawi a anda boneji ɗi tawi ɗin a anda ayibeji ɗi a anda ɗin anni e an aktar ko ɗin ɓuri ɗuɗude mimma ta'rifu di ko anduɗa kon fiw fa in kana laka silatani kema hajatun haju fi dhalika e ɗum si tawi awlego hiɗa hatton jini andugol boneji wonɗi an hedditiɗɗi andade dakartu mi jantantomaɗi fa khajila rajulu ɓa kanko zainul abidina bun ali bun al husayn radiyallahu anhu ɓa o wowli ɗum fa khajila rajulu o gorko hoyi o gorko maapi o desiyansi wastahaya o hersi fa khala'a alayhi sorti e makko zaidul abidina gami sawdol kummako fa khala'a alayhi ɓurti e makko zaidul abidina gami sawdol ke makko wa amara lahu o yamirimo bi alfi dirham yo okkore e dirham wulure zainul abidin ko patron jo non ko kala mo kojo kono ko patron jo marɗo jawdi on sa zainul abidina ɓortanimo doloke makko alegoy fa khala'a alayhi ɓortanimo zainul abidin kamisa doloke mum on zainul abidin e tigi alegoy ɓurti doloke muɗum on ɓokki on gorko waɗuɗo ɗum awa o yamiri kadi yo jonne dirham wulure kan ɗum ɗon holli yennuɗoma hiɗa mari gardi kor hiɗa mari yiiloɓe paɗe ɓeɗo fo ubba pigol mo inna ya accuɗon ko feññina fadal afu ngal yafafuye ngal zainul abidina ali ibn al husayn ko waɗi kon ɗo wada ɗum ɗo alisanu ko moƴƴere lam yakuna nde latata ko illa mazharan sona ko feeñi min mazahiri rahma imorde feeñanɗeji yurmede Allah tiɗin fi qalbi hafidin wonɗi e nder ɓernde yurmete e fi qalbi hafidi rasulillahi wonɗi e nder ɓernde tanirawo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam haray ko ɗon darsu men on haray ɗe yondinora ɗo musidɓe julɓe awa tan on pooɗike moƴƴa dande nden muusi haray ɗe yondinora ɗo waɗi en pause fowtoɗen en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo waɗan en barki e ko janguɗen ɗo kon mi torki Allah ɗi tafsirji ɗi mi waɗi e joɗagol janga ɗum ɗo e joɗagol mo on jento ɗum ɗo min waɗuɗo e onon jentiɓe e musidɓe julɓe wonɓe finansude jawle muɗum kadi ɗum ɗo waɗa ɓa si hoore goo woni ka nangue haray ko wonde goo woni ka ɗowdi si wonde woni ka ɗowdi andu ko wonde goo woni ka nangue e kala wonɓe tawɓe hino finansude ɗum ɗo e kala tawɓe ka woniri toon no wadde du'aji fiyo ɗum yaaru yeeso e hara yo Allah hawtiniri en fo miɗen yoɓa en jannatul firdawsil ala hara ko aljanna aduna on wala hara on sabu na aljanna lahara tumin mi toranto en aljanna aduna e lahara ko ɗin fof komi toranto en yo Allah yurmin en o yurme en o waɗa en yurmeteɓe o waɗa en yaafotoɓe o moƴƴina fiyake men on yo Allah okkore en jawdi ɗuɗundi wata Allah waɗu en